servants of the Lord who are among us. Greeting to the church as large of Kingdom of God. Greetings all visitors from our different churches. Greetings people from Cape Town. Thank you for visiting us today. Hallelujah, we thank God. Don't be surprised. We just arrived right now. 05. When we wake up, almost to find that time is gone. We want to say, we thank the grace. We thank Jesus from everything. Amen. May God help and bless us. We are going the way of God. I'm not the one who's going to talk. We are going to listen to Jesus from what he's telling us. Amen. Thank you. May we open the book of Luke. Luke 19. Starting reading from verse 1. Kutani Yesu a nghena emutini wa Yeriko. A tsemakanya exikarhi ka wona. Verse 2. Emutini lowu a ku ri ni munhu loyi a va ku i Zakiya. A ri hosi ya valumisi. A fuwe ngopfu. A navela ku vona Yesu leswaku i munhu wa njhani. Kambe a siveriwa hi nchumu hikuva a komile. Verse 4. Kutani a tsutsumela emahlweni. A kandziya emurhini wa mfuwa leswaku a ta vona Yesu. Loko a ri karhi a hundza hikwalaho. Verse 5. Loko Yesu a fika kona, a languta henhla, a n'wi vona. Kutani a ku ka yena, Zakiya, hatlisa u xika, hikuva ndzi fanele ku ya tshama emutini wa wena namuntlha. Verse 6. Zakiya a hatla a xika, a n'wi amukela hi ku tsaka. Kambe loko vanhu va swi vona, va vilela hi ku u nghenile eka wanuna wa mudyohi ku ya rhurheriwa kona. Verse 8. Hi loko Zakiya a suka a yima, a ku ka hosi, vona hosi, ndzi ta avanyisa rifuwo ra mina hi le xikarhi, ndzi nyika swisiwana, ni loko ndzi tekile xilo xa munhu hi ku n'wi xisa, ndzi ta n'wi tlherisela xona ka mune. Luke 19 from verse 2. Okay, from 1. Jesus went on into Jericho, was passing through. There was a chief tax collector, named Zacchaeus, who was rich. He was trying to see who Jesus was, but he was a little man and could not see Jesus because of the crowd. So he ran ahead of the crowd and climbed a sycamore tree to see Jesus, who was going to pass that way. When Jesus came to that place, he looked up and said to Zacchaeus, "Hurry down, Zacchaeus, because I must stay in your house today." Zacchaeus hurried down and welcomed him with great joy. All the people who saw it started grumbling, "This man has gone as a guest
to the home of a sinner. Verse 8. Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Listen, sir, I will give half of my belongings to the poor, and if I have cheated anyone, I will pay back 4 times as much." 9. Jesus said to him, "Salvation has come to this house today, for this man also is descendant of Abraham. The Son of Man came to seek and to save the lost." Ai khongeleni xikwembu xa hina rito ra n'wina mi vulavurile hina hi hava swo swi vula yisani mahlweni ha yimi kwala hi milomo ya hina. Amen. Amen. Amukela na vurhangeri bya Souls for Christ. Amen. I just want to welcome the leadership of Souls for Christ. Amen. Amen. A hi ri ku hlayeni eka buku ya Luka. We were reading the book of Luke. Yi vulavula hi leswi. Here is what telling us. Hi ri kutani Yesu a tsemakanya emutini wa Yeriko. He said, another day Jesus passed through the home of Jericho. Exikarhi ka wona. Among that home, Kotwa emutini lowu. they said, in this family, in this house, Kotwa a ku ri na n'wanuna lowu ngo i Zakhiya. they said there was a man named Zacchaeus. N'wanuna lowu This man, va ri a ri hosi ya valovisi. they say he was a chief collector. And kotwa a fuwe ngopfu. And they also said that he was rich. Sorry, a tax collector. Siku rin'wana Another day, a navela ku vona Yesu. Amen. he desired to see Jesus. Ni twisisa leswaku Here, I understand that. a twa hi ta Yesu siku rin'wana na rin'wana. He was hearing about this man Jesus day by day. Ku vulavuriwa hi Yesu minkarhi hinkwayo. Talking about this man Jesus all the time. Se eka siku leri So that day, a teka xiboho mbilwini ya yena. he decided in his heart. A ku nyamutlha ni navela ku a vona Yesu loyi. He said, today I just want to see this man Jesus. Yesu loyi va vulavulaka hi yena. This man Jesus whom they are talking about. Ku o va munhu wa njhani. What kind of this Jesus is? Amen. Hallelujah. Kotwa a famba. They said he go. A lava ku vona Yesu. He wanted to see Jesus. Kambe kotwa a siveliwa hi nchumu. But the crowd disturbed him to see Hi him. ku laha ku va ku ri na Yesu. Because where Jesus is, Ku va ku ri na mitshungu yo tala. there are many crowds. Se kotwa Zakhiya So they've said Zacchaeus, a tsandzeka ku vona he Yesu. failed to see Jesus. Hikuva a komile. Because he was short. A ku swa a twa ni tsutsuma ni ya ku a mahlweni. He said, I rather run forward Ni ya khandziya ensinyeni wa nkuwa. and climb to a sycamore tree Ku ni ta kota ku vona n'wanuna loyi. so that I can see this man. Amen. Hallelujah. Ni twisisa ku loko a ri henhla ka kuwa. I understand when he was on top of the sycamore tree, A kota ku vona kahle Yesu. he will see clearly Jesus. Amen. Hallelujah. Kotwa Yesu loko a fika kwalano. They said when Jesus arrived there, A langutisa henhla. he looked up. A vona Zakhiya ri la henhla. He saw Zacchaeus at the sycamore tree. Kotwa a ku Zakhiya hatlisa u xika. Jesus said, Zacchaeus, come down. Amen. Hallelujah. N'wanuna loyi ku vulavuriwaka hi yena. This man we are talking about, Hi nga rivali ku a ri hosi. he was a chief. A ri na hinkwaswo. He was having everything. A ku ri hava munhu loyi a fuwe ku fana na There yena. was no one compare from his wealth. A ri na He hinkwaswo. was having everything. Mara na ku va na swona hinkwaswo. Being having everything, A swi twa ku ku na xin'wana xi xotaku. he felt that there is something missing. A vuton'wini bya yena a hlamala ku ku vulavuriwa hi Yesu. Mara Yesu loyi I munhu wa njhani. In his life, he was hearing when they're talking about this Jesus. But in his life, he was wondering, what kind of this Jesus? Hi ku u na hinkwaswo. Because he's having everything. A ku kambe ku xota ku ni vona n'wanuna loyi va vulavulaka hi yena. What is lacking
thinking, I must see this man Jesus. Amen. Hallelujah. Ku ova munhu wa What njhani kind of a man is he? lowu vanhu hinkwavo va vulavulaka hi Who yena. all people are talking about him. A ku nyamuntlha ni lava ku ya n'wi He vona. said, today I want to see him. A nga vangi na mhaka na rifuwo ra He yena never mind of his wealth, na ku yena i hosi. that he is a chief. U swi cukume titlhelo. He throw it aside. A ku ni lava ku ya vona n'wanuna He loyi. said, I am going to see this Amen. man. A swi Hallelujah. vona ku tshungu wa ni siva. He can see that the crowd is preventing. A ni swi koti ku n'wi I vona. cannot see him A ku clearly. swa twa ni ya khandziya He sinya said, I'd rather go and climb a ni sycamore ta tree n'wi so vona that I want to see him. na vuyimo bya mina With my position, ni na hinkwaswo I have everything. ni le ka position ya My kahle position is good. mara sweswi But now leswiya na swi cukumeta I am putting this ni ya aside. vona n'wanuna loyi I want to see this loyi man. a ngo tshama a ri milon'weni ya Who vanhu everyone is talking about him. mitshungu yi ngo tshama yi kha yi landza siku na All siku the crowds are following day by Amen. day. Hallelujah. a ku ni lava ku n'wi vona hi mahlo ma He mina said, I want to see him through my naked Amen. eyes. Hallelujah. nyamuntlha hina hi navela kumbe ni ta ku nyamuntlha mina ni navela ku vo mani Who do you desire to see today? mi navela ku vona Who mani do you desire to see today? kumbe mi navela ku va mi ri na yini vuton'wini bya n'wina. Or what do you desire to have in your life? Zakhiya a kayivela vito leri vo ngo i Yesu. Zacchaeus was lacking only this name Jesus. Hinkwaswo u na He swona. was having everything. Mara mina ni navela ku va na yini evuton'wini bya But mina. what is your desire in your life? Ni navela ku va na rifuwo. Am I desiring to have a wealth? Ni navela ku va ni va na swa le misaveni hinkwaswo. Am I desiring to have things of this world? Kumbe ni navela ku vitaniwa hi vito ra xiyimo. Am I willing to be called with my position name? Zakhiya a nga vangi na mhaka na swona. Zacchaeus never mind about it. A lava vito leri ra Yesu He leri. wanted this name Jesus. Amen. Hallelujah. Evuton'wini bya hina In our life, a hi naveleni ku va na Yesu. let us have this desire to have Jesus. Kumbe hi navela ku vona Yesu Or desire to see eka Jesus vutomi bya hina. from our life. Hi nga naveli ku n'wi vona ntsena. Let us not just desire, A hi naveleni ku vona Yesu let us desire to see Jesus. na ku n'wi hanyela. Even to live for Him. Amen. Hallelujah. A hi naveleni ku vona Yesu evuton'wini bya hina Let us desire to see Jesus in our na life ku hanya vutomi byo lulama. and to live according to righteous life. Kodwa Yesu a ku hatlisa u xika. They said, Jesus said, Zacchaeus, come down, hurry. Ni lava ku ya tshama emutini wa wena I'm nyamutlha. going to your house today. Amen. Hallelujah. Kodwa Zakhiya a n'wi amukela hi malwandle. Zacchaeus welcomed him, warm welcomed him. Amen. Hallelujah. U cukumete leswiya hinkwaswo a nga na swona a ku swa twa ni amukela hosi ya misava He hinkwayo. threw away whatever he was having. He said, I'd rather accept the king Amen. of the world. Kambe ha vulavula We are talking hi ku swi ta njhani Yesu a ya nghena mutini wa mudyohi. that how come Jesus go and stay with a sinner in A ne hi a nga home? rivali ku Yesu a nga telangi lavo lulama. We must not forget that Jesus doesn't come for righteous. Yesu u tele vadyohi. He came for sinners. Amen. Hallelujah. N'wina vuton'wini bya n'wina You in your life, loko mo tibyela ntsena ku n'wina mi lulamile, if you can tell yourself that you are vunharhu righteous, bya tilo a bya ha ri kona byi fambile kusuhana na the n'wina. Amen. Trinity is no longer in you, it's gone next to you. Hikuva Yesu Because Jesus a nga telangi lavo lulama, never came for righteous people. u tele ntsena vadyohi. He only came for sinners. That's why a ku Zakhiya ni lava ku ya nghena emutini wa wena nyamutlha. That's why he says, Zacchaeus, I'm going to your house today. Amen. Amen. Ka lavo lulama hi nge ya nghena a ni va lulami. To the righteous, he cannot because they are righteous. Ringesani evuton'wini bya n'wina mi ku n'wina mi lulamile. Try in your life calling yourself righteous.
swi vula ku mi ta mi kha mi tibyela ku n'wina mi lulamile ku tlula Yesu. It means you will be boasting that you are more than Jesus with your righteous. Hambi mo va na swa njhani na rifuwo ra njhani. No matter how rich you are, tibyeleni ku mi mudyohi. confess that I am a sinner. Amen. Hallelujah. Ni nga va ni ri na swona. I might be having it, Mara vutomi but life lebyi ni nga na byona mina which I have a byi myself, tsakisi Xikwembu. not pleasing God. Rifuwo ro va ntsena ri tsakisa vanhu va misava. Wealth does please people of the Va ni world. bela They mavoko. can clap hands for my wealth. Zakiya a swi vona ku ni beliwa mavoko ku ni hosi hala tlhelo ni fuwe ngopfu. Zacchaeus realized that people are clapping hands because I'm a chief and I'm rich. A ku a ni enelangi hi swona He said, swilo leswi. I am not satisfied with this. Ni lava Yesu evuton'wini bya I mina. am looking for Jesus in my life. A ku hambi sweswi ni nga fuwa. He said, even though now I'm rich, Swa antswa leswi ni nga ri na swona. what I have, Ni swi avanyisa le xikarhi ni ka I swisiwana. divide it and give it to poor. Lava ni nga va tekela swa vona hi vuxisi. Those I took Ni swi avanyisa ka robbery, mune. I will divide and bring it back 4 times. U swi voni kahle Zakiya a ku leswi ni nga na swona hinkwaswo. He has realized that whatever I have, A hi vutomi. it's not life. Ni xota vutomi. I am lacking life. Hikuva n'wanuna lowu ngo Yesu. Because this man Jesus Hi yena ntsena a nga na vutomi. is the Amen. only one with life. U swi voni kahle ku vutomi byi na n'wanuna loyi. He has realized that life is with this man A ku Jesus. swatswa ni tsutsuma ni ya eka He said, yena. I rather run unto him. A na ha ri na mhaka na malandza ma mina. I don't care with my servants. A na mhaka na ku vanhu va ta ku yini eka I mina. don't care whatever people will say about Hikuva me. ni lava n'wanuna lowu ngo i Yesu. Because I am looking for this man Jesus. Mara mina na n'wina But me and you, ha chava ku ti humesa erivaleni ku hi ya eka Yesu. we are scared, we are hiding. We Hi ku chava mahlo ya vanhu na ku vulavula ka vona. are scared of the eyes of people and the Ha chava ku ya tirha ntirho wa We Xikwembu. are scared to go and Hi work ku God's chava work ku vulavula ka vanhu. because we are scared of the Ku crowd. vanhu va ta ku yini hi mina. What are people going to say Hi ku chava about ku me? tekeliwa hansi hi vanhu. Because they will undermine me. Swa antswa I rather ni titsongahata mahlweni ka humble Xikwembu. myself before God. Amen. Hallelujah. Vanhu hambi va nga vulavula. No matter what people can say, Mina a ni titsongahati evokweni ra Xikwembu. I will Amen. humble myself in the A hand ni of tiveki God. I ehansi. will put myself Kodwa down. Zakiya But na Zacchaeus, ku fuma ka yena his richness, na vuhosi bya yena his kingship, a swi veka he tlhelo. put it aside. A ku swa antswa ni landzelela n'wanuna He lowu ngo said, I rather Yesu. follow Jesus. U swi voni kahle ku ka Yesu ku na He vutomi. has seen it that in Jesus there is life. Amen. Hallelujah. A ku ni na swona He hinkwaswo. said, I have everything, Mara but na xota. I am lacking. Ni xota hi I vutomi. am lacking with life. Amen. Hallelujah. Yesu a ya nghena mutini wa Zakiya. Jesus visited Zacchaeus' house. A tlhela a vulavula xitatimende xa And yena. there is something which Jesus says. A ku ponisiwa ku nghenile nyamutlha endyangwini wa wena. He said, today you are saved. Yes. The Savior Mara has mina na entered in your n'wina. house. But me and you, Ha chava ku amukela Yesu. we are not free to accept Hikuva Jesus. vanghana va mina va ta ku yini? What are my friends going to Lava ni say? ngungumelaka ni ya ka vona na navusiku va ta ku yini? Whom I go during the night to them, what are they going to say? Va ta ni tekisa ku yini? How are they going to take me? A hi n'wi amukeleni Yesu loyi. Let's accept this Jesus. Hi tshama na yena. Let's stay with him. Hi hanya ntiyiso. Let's live truth. Hi va na vutomi byo Let's lulama. have righteous life. Loko ha la ku chava va If mani. you want to be scared of the crowd, Vanghana va hina. our friends, Maxaka ma hina. our relatives, Nkarhi wa time famba. wasted, never regained. Nkarhi wa famba. Time is running up.
chava maxaka while still scared of the na chava relationship. vatswari ni chava ku va byela ku mina sweswi ni teki yesu I'm scared of my parent. I'm scared of a ni telling them vule that ni I've accepted. ntiyiso mahlweni ka xikwembu I must tell the truth before ku the, mina ni before the teki Lord. yesu I have accepted zakheya Jesus. a ku na vuhosi bya mina Zacchaeus says, with my na ku kingship, fuma matiko lawa with my wealth, nyamutlha today na swi tshika leswiya I am living it. ni ya vona yesu lomu a nga I'm kona going to see Jesus where he is. Amen. hanyela xikwembu Live for God. nkarhi wa ha ri kona While still the time. loko hi ya mahlweni hi chava vanhu When we continue fearing hi chava ku people, va byela maxaka ku mina ka leswi a na ha ri kona ka swona fearing to tell our relatives that I am not sweswi ni na more. yesu I am with Jesus loyi a nga now. na vutomi Who is life? hi ta ya humelela etiheleni hi ku cha vanhu We shall go and appear in hell va because of, sala va hunduka and they will repent when we are gone. vutomi byo lulama bya laveka Righteous life is vutomi what's bya needed. ntiyiso bya laveka True life is needed. yesu u ri ni venga munhu wo pfumala ntiyiso Jesus say, I hate someone who doesn't have truth. u lava munhu wa ntiyiso He is looking for a person with truth. loko hi lava ku hanyela yesu If we want to live for Jesus, a ni ve ni na vutomi bya I ntiyiso must have true life. ntiyiso a wu humi ndzeni ka mina The truth must come out from inside me. yo xikwembu xi hi pfuna xi hi May katekisa God help and bless ku us. hanyela yesu i swa kahle To live for Jesus is a i good ku hanya thing. vutomi byo lulama Is to live righteous life siku na siku each and every day. a ni byi hanyi nyamutlha ntsena Don't leave it for today. mindzuku ni nghena ka byin'wani Tomorrow I change. loko ni hanyela yesu a ni hi mahlweni ku hanyela yesu vutomi bya mina hinkwabyo When I live for Jesus, I must continue living righteous. a ni hanyeli yesu ntsena loko swilo swi ri I kahle don't live for Jesus when things favor me. zakheya a ri na swona hinkwaswo Zacchaeus was having a nga everything. pfumali He nchumu was lacking nothing. mara kambe a swi vona ku na n'wanuna But he wun'we discovered that there is this one loyi ni n'wi man pfumalaka ku ni n'wi vona hi mahlo ma who mina I am failing to see with ni my tlhela ni n'wi eyes and amukela accept him. amen Hallelujah. a swi vona ku leswi I swa nkoka He saw that this is important. amen Hallelujah. hi khensa xikwembu We thank God. a swi vona ku va na vutomi He saw that to have life, bya ku hanyela yesu living for Jesus, I swa nkoka very important. ku tlula ku va na rifuwo More than having wealth, ku tlula ku va na vito ro duma having done more than to be swi famous. pfuna yini What is it can ku va na help vito you ro duma to be famous? ku va na swilo swa To kahle have good things ni ri hava vutomi without life, lebyi yisaka kaya which tilweni is leading me to heaven. ku va na swona hinkwaswo To have everything. a ndzi heta You are not yet done. ku vula ka pastor Gate You are not amen yet done. a hi se heta We are not yet done. ha ha xota We are still lacking vito ra yesu the name of ku ri Jesus. hanyela hi ntiyiso To live in ku endla rito to do according ku to the tshama word, vukonani bya to yena dwell in his presence. amen Hallelujah. wanuna loyi This man, u lava a tlha a tshembiwa he wants us to trust him. u va na rirhandzu You must have ra ku love n'wi rhandza of loving hi him ntiyiso in truth u tlhela u n'wi tshemba and trust him. loko u ku wa n'wi rhandza u tlhela u nga n'wi tshembi When you say you love him but you don't trust hi ku him, loko hi hlangana na ku tikeriwa because when we come across hi hlangana na difficult times, swiyimo when we come across difficult a ha n'wi situations, tshembi we no longer trust him. hlangana na swiyimo na ku tikeriwa ne Meet tribulations u yima hi ntiyiso wa yena and stand with his truth. u n'wi tshemba Trust him swi kha swi suka endeni from within. u
u ta vona ku u ta ku endlela yini. You will see wonders. Kambe loko wa hanya vutomi bya ku chava vanhu, But when you are still living life of being scary from people, nkarhi loko u fika when the time is right, va ta va nga ha ri kona la. they will no more in your surrounding, these people. Ku ta va ku ri mina ni ri It one. will be you alone. Hi ku Yesu u vona vanhu loko hi tele so When we are many as this, u vona munhu un'wana na un'wana a ri yexe. you see each and every individual Hikuva alone. siku na judgment Because on the day a hi of nga ta famba judgment, swin'we na mhani na we papa are na vana not na going yini. to go together as a family. Ku ta va ku ri mhanji leyi va ri You will voxe. be standing alone. Leswiya ni kha ni swi endla hinkwaswo ni kha ni chava vanhu ni tshika ku amukela Yesu hi ntiyiso. Whatever you were doing, Le ni ta hlangana na swona ni ri nexe. you are going to account alone. Lava ni va chavaka hinkwavo All those you were va respecting them, sele they will be va left tlhela va and hunduka repent va teka Yesu hi and ntiyiso. accept Jesus in truth, Mina se ni le ndzeni ka ndzilo. and you'll be inside fire. Swi ta vava. It will be painful. A ni masiku lawa hi hanya vutomi hi hanya vutomi byo xisana. And these days we are living, we are betraying each other. How we live, we are betraying each other. We deceive each other. Loko munghana a nga yi ka kerekeni When your friend is not going to church, na mina a ni nga yi. I am not going there as well. Loko u teka Yesu u n'wi teka u ri one. When you accept Jesus, accept him alone, Munghana wa wena a nga ri kona. without the presence of your friend. U va u ri wexe loko u teka Yesu. You are alone when you accept Jesus. U yimela vutomi bya wena u ri You wexe. are standing for your life alone. Vutomi I bya munhu a ri one. Life is for that individual alone. Amen. Hallelujah. That's why Zacchaeus ne That is why Zacchaeus, a nga ha va na mhaka na malanda ma he yena. never mind of his servants. U ya huma a ti fambela ri yexe. Alone, he just ran. A ku ni landza n'wanuna lowu. He said, I am following Loko n'wi this vona man. hi mahlo. I want to see him. Ni through tlhela my ni n'wi naked eyes. I amukela. want to accept him. Malanda ma yena u ma siyile. He left his Tiko all u his ri servants. siyile. He left the Swa yena hinkwaswo u village. swi siyile. Everything he left. Ndyangu u wu He siyile. also left his A ku na family. He famba. said, I am going. Mara mina na n'wina But me and you, ha chava vanhu. we still respect Hi ya va people. chava ku a fika rini. For how long? A ni swi tivi na ku ra mina siku ri vutomi byi ya hela I rini. don't know my last day. Malembe a ni ma tivi ku na mangani. Loko ni ri na 40 a ni swi tivi swa ku kumbe hambi ni ta fikisa 41 I or cannot 42 a ni even swi tivi. recall my years. I'm not sure from now onward. Mara ha hanya vutomi bya ku xisana. But we are still deceiving each other. Amen. Hallelujah. A hi naveleni ku va na Yesu loyi. Let's have this desire to Hi have tlhela hi this n'wi Jesus. tirhela. Let's also serve or Hi work for n'wi hi him. ntiyiso. In truth, Hi tlhela hi n'wi hanyela. live for him. Ku na ku n'wi tirhela. There is Ku na ku serving n'wi him. hanyela. There is living for him. A ni ku tirha hi la ku tirheni. To serve, we are serving, we are working. Mara na n'wi hanyelaki. Are you living for him? Ku n'wi hanyela I ku hanya vutomi lebyi hi ya byi lavaka. To live is to live the Loko life a ku lexi a ni xi lavi u endla sweswiya. If he said, do not, you must, do not. A ni ku tirha hi la ku tirheni hinkwenu hi la ku We n'wi are all tirhela a ka endla swin'wana na swin'wana leswi serving. lavaka. We are jiving. Mara endzeni ka wena wa n'wi hanyelaki. But inside, are you living alone when you are alone? A handle ka hina. Outside us, Hi le ku endleni leswi yin'wana na yin'wana swi va swa ku ha lava va le ku tirheleni va le ku n'wi we tirheleni. are working, we are working. Mara But xihundla the i secret xa le ndzeni is of inside. wa n'wi hanyelaki. You living for him alone inside. A hi n'wi hanyeleni. Let us live for him. A hi heleli ku n'wi tirheleni leni ntsena Pastor Mahlali. Doesn't end in serving or working only.
ha n'wi tirhela We must serve him hi tlhela hi n'wi hanyela hi ntiyiso and live for him by vutomi byo pretenda a hi byi tshikeni let's live behind a pretender's life. a hi tshikeni vutomi bya ku pretenda Let us stay away from hi pretending. hanyela Yesu hi ntiyiso Let's live for Jesus in i truth. ku endla hinkwaswo swa yena Is to do all things. a ni endli hafu ya swona I don't do half, hafu leyin'wana ni swi tshika then I leave the other ni half. endla rito hinkwaro ri nga ndzeni ka bibele I must comply with all the word, all the script inside the Bible. amen Hallelujah. a hi n'wi hanyeleni hi Let us ntiyiso live in truth. hi hexe ende hi nge swi koti By our own, we can't. a hi kombeleni titsolo ta xikwembu ti hi pfuna Let us ask this grace to help us. hi hexe hi nge swi By koti our own, we can't. hi ku ni ta ku ni la ku zama ku n'wi hanyela Because I'll try to live for him. leswi satana swi a va swi tisa Then devil will bring a something. ku wena a tshika sweswo swa tiso hi He leswi will tell me that live this. Here's the truth. kambe titsolo ta xikwembu But the grace of God ti ta hi pfuna shall help us. moloko ntsima wu ta hi Holy pfuna Spirit will help us. a hi ringeseni ku hanya vutomi bya Let us try ntiyiso by all means to ku live chava life, vanhu to respect swi people. swi ta hi nghenisa Will tiheleni drive us to hell. vutomi i bya mina ni ri nexe The life belongs to me alone. a hi mhana ya mina va hanyaku ntiyiso va ri voxe va ku va hanyela na hina muti hinkwawo Not my mother will live for the whole family. mhani loko va hanya vutomi bya ntiyiso va hanyela vona venyi When my mother lived through life, she's living for herself. mina ni fanele ni hanya bya mina I must live for my life. vana va mina va fanele va yimela bya My vona children must stand for their life. mina loko ni kha ni hanya ntiyiso When I am living truth, a swi vuli ku hinkwenu endzeni ka muti hi ta helela eparadayisini it doesn't mean that I am taking the whole hi family to vutomi bya munhu paradise wun'we because of one person. yesu u ri u vona munhu a ri one Jesus, he sees one by un'wana na one. un'wana u fanele a yimela vutomi bya You yena must stand for your life hi nga bebuliwa hi ri 20 eka vatswari and be given birth by one parent, 20 of us. eka xikwembu But in God, ni nexe mina you are alone. lava hinkwavo loko va nga endli swona If they don't comply with the words, a swi vuli ku va ta va nghena paradayisini hi mhaka ku un'wana u endla swona doesn't mean I will take them because I am righteous. ku va ndzeni ka ndyangu ku ri na mfundhisi To be inside the family while a having swi vuli leswaku vana va n'wina pastor Mahlali va ta va nghena paradayisini ku n'we mufundhisi it doesn't mean that I will take my children to paradise because I'm a pastor. vutomi bya vona mun'wana na un'wana o tiyimela hi yexe Their life, they must stand one by one. a hi nga yi mahlweni ka xikwembu hi ri vambirhi hi ri vanharhu ndhawu yin'we hi nkarhi wun'we We cannot go before God, four of us. by un'wana na one un'wana u time. ta ya hi nkarhi wa yena Each and everyone shall stand before God by her own time. hambi ho tswariwa hi ri ma-twin Even if we are born, hambi hi ri ma-triplets even we are born triplets, siku vutomi byi helaku the day we depart, a hi nga fambi we are hinkwenu not going to go once. vutomi bya ntiyiso mahlweni ka xikwembu bya laveka True life before God is needed. a hi ringeseni ku n'wi hanyela n'wanuna loyi Let's try to live for this man. munhu wo pfumala ntiyiso va ri a va lavi no n'wi vona Person without truth, they are not expecting there. hikuva vona va hanya vutomi bya ntiyiso ntsena Because three of them, they are in truth, they are living true so life. va lava hina So they are looking from hi us, kopa vutomi bya yesu copy the life of Jesus. Amen. kambe loko hi pfumala ku tshemba But when we fail, vunharhu bya tilo but when we fail to trust the Trinity, hi nga swi koti ku ya emahlweni we cannot go forward hikuva a hi va tshembi because we don't trust them.
loko hi tsandzeka ku va tshemba when we fail to trust them, swi vula ku ku na lomu hina hi tshembaka kona it means there's somewhere where we are giving our trust to. a hi ringeseni ku tshemba vunharhu bya tilo Let us try by all means to trust the hi Trinity. va na ntiyiso Let us have truth. hi va na rirhandzu Let's apply love. Let's have love. ra ku rhandza vanhu hinkwavo Love everyone equally. hi tshama hi kha hi byeliwa ku va lava hambiwaka ku dlayeriwa n'wana tleli laya He always reminds us, even if your child, loko ku ri hlekani ko twa dyambu ri nga tlomuti if it's during the day, it must not wa ha set. kwatile u nga se rivalela Still being angry without forgiving. vutomi Life i bya nkoka is very important. siku rin'wana na rin'wana a hi hanyeni vutomi bya Day ntiyiso by day, let us live true life hi ku tshemba xikwembu lexi by trusting this God. a hi xi tshembi kun'wana hi nga xi tshembi We don't trust Him somewhere and we hi fail. tshemba xikwembu eswilweni We hinkwaswo trust God in everything hikuva xi tsale xitatimende xo tala because He has written a lot of swi ku statements. mina He said, a ni tsandzeki nchumu I am not a ni failure. kota hinkwaswo All things are hikuva ni possible xikwembu because I am God lexi hanyaka who is living. mara mina na n'wina But you and ha I, xi avanyisa we are dividing Him. hi leswo hi xi teka xi ri muhembi It's like we are taking Him as if He's a liar. xikwembu xi nge vulavuli marito ma xisana tlhela xi ma hundzulukela God will never lie. va na ntiyiso wo hela vanhu lava All the truth are with the Trinity. va yima hi ntiyiso They stand with truth. that's why va lava munhu a va na ntiyiso That's what they expect a hanya vutomi bya ntiyiso to live a true life. Zaki a swi vona ku mina ni hanya vutomi byo famba ni kha ni rhoba na vanhu kha ni va tekela swa vona Zacchaeus discovered that I am a robber. I am also vuxisi. robbing people. loko na mina loko ni kha ni hanya vutomi byo rhoba vanhu van'wana If I am still living life of robbing people, a ndzi hundzukeni hey, I must repent. a hi hundzukeni Let us repent. leswi swi lava munhu a ri yexe a hundzuka This is for a one person u to hundzuka eka hinkwaswo repent from everything. a ni hundzuki ka lexi I don't repent from ivi ka leswi ni this, nga hundzuki and lexi I fail from le this. henhla Up there, va lava u hundzuka ka they xin'wana na want xin'wana you to repent from everything. ende loko hi va tshemba And when we trust them, swi vula ku hi ta hundzuka it means we are going to repent. loko hi tsandzeka ku hundzuka When we fail to i repent, ku a hi tshembi rito ra vona because we don't trust a hi His ways. tshembi na xilo na xin'we We are not trusting ho them. hanya vutomi bya ku We pretenda are pretending life. a hi tshembeni xikwembu Let us trust God. xi hi nyiki vutomi He has given ma us life. hefemula hikwalaho ka We xona are breathing because of mi Him. swi kota ku famba hi milenge ya You can n'wina walk hikwalaho ka xikwembu With your legs because of na mina God. hambi sweswi ni pfaku ni khwita Even when I'm limping now, but i you ku i can see. xikwembu xi ni nyiki milenge leyi God has given me 2 legs. amen Amen. satani o va phijapija Satan is just trying his se best. e nge wini He's a loser. hi vito ra In the yesu name of Jesus, hi khensa xikwembu we thank God. xikwembu God xa n'wi rhandza munhu loves a person. munhu A person. a ringesi ku va na ntiyiso Try to live in emahlweni ka xona before God. a hanya ntiyiso Live accordingly. a tlha a xi tshemba And trust God. hanyela xikwembu u ri Live munhu for God as a person. amen Hallelujah. hi ku ku hanya vutomi bya ku hlanganana Because living a mess up life, i ku ti vangela ndilo wa hele you are causing a hellfire for your own. ndilo wa hele i ntiyiso wu kona The fire of hell is truth. swi nga tikomba nga ku i joke loko swi kha swi vulavuliwa Can sound as a joke now. i ntiyiso It is true. hi kule hinkwani kha swi ta ku va ku na tihele We all grown up knowing that there's Hey, kuna hell. tilo. Yeah, there's heaven. mara a hi nga swi teki swi ri nchumu But we were taking it for kambe granted. sweswi But now, ntiyiso hinkwawo all the truth, hi le ku wu tweni siku rin'wana na we are rin'wana hearing it every day. rejecta wena
chika Just reject it. u ta hlangana na swona. You will meet it. Loko nandzu wa Xikwembu va vulava ku nga ri khale When the servant of u God ta says, hlangana na swona. not so long, you will meet it. Amen. Hallelujah. Hinkwenu a hi swi tivi swa ku hi se na masiku We mangani. all not knowing that how many days we are left with. That's why va vula ku nga ri khale. That's why he's saying not so long. Amen. Hallelujah. Xikwembu xi hi pfuna xi hi May katekisa. God help us Tintswalo and ta bless us. Xikwembu The grace a of ti hi God. pfuneni. Let it help A us. hi pfumeleni moya wa Xikwembu Let's allow the Spirit of wu hi God controla. to control us Hi endla ku rhandza ka vona. and do His will. Amen. Hallelujah. Ntsena ku va hi xi tshemba Xikwembu. Only to trust. Loko wo ka u nga xi tshembi Without u trusting nga Him, endli na xin'we xa you are not Xikwembu going to do even a hikuva single a wu thing xi tshembi. because you don't trust Him. Kambe swi vula ku ntiyiso hinkwawo But it means wena wa swi tiva you know ku laha u nga langusa kona hi kwihi. that where you are looking, Loko u nga tshembi Xikwembu when you don't trust God, u tshembi lowo biha you have trusted hi yena a the ku devil. fambisaka He's the one who making a controlaka leading vutomi bya you. wena. He's the one who's controlling your life. A ni tshembi Xikwembu You don't trust swi vula ku God. ni tshemba lowo biha. It means I trust the evil one. Swi nga endleki ni venga Xikwembu ni venga Sathana. It's impossible that you can hate Loko ni za ni venga Xikwembu once you hate swi vula God. ku ni rhandza lowo biha. It means you love Satan. Ni teka vutomi bya mina I took my ni life byi yisa eka yena given to Satan, loyi a ka nga ni tisangi hi ku the haleni one who emisaveni. didn't help through my coming. Kambe Xikwembu But God, swi lava hi vuyela eka He xona wants us to go hikuva back hi xona because He's the xi nga hi one tisa haleni emisaveni. created Satan a us. nga hi tisanga. Devil never Wa hi fana hi created n'wi us. folowa, Why should we follow Him? wa hi n'wi landzelela. Why should we follow Him? Hi ala ku landza Xikwembu xi nga na We are ntiyiso. denying to follow God who is having the truth. Zakheya a yo karhala hi vutomi byo pfumala ntiyiso. Zacchaeus was tired of living life without truth. A ku swatswa ni ya lava vutomi bya He said, ntiyiso I'd rather go and look the eka true life n'wanuna loyi a landzeleriwaka siku na siku hi mutshungu. from this man who is followed by crowd day by day. Amen. Hallelujah. Kodwa ndyangu wa Zakheya wu va wu ponisiwe siku rero. They said the family of Zacchaeus that day was saved. Loko ku ri mina mutswari If I'm a parent, ni nga yimi hi ntiyiso ndzeni ka ndyangu ni yima mahlweni ka Xikwembu hi ntiyiso, without standing with truth before God, ndyangu wu ta helela tiheleni. I will lead all family to hell. Hikuva hi mina ni nga ta ni khomi makhiya ma kona. Because I'll be the one who will be driving. Loko hi hlangana na ti-problem When we meet some problems, ni va koka ni va yisa hala. I'll take them to Sangoma. A ni va kombi eka Xikwembu, I don't represent them to ni va God. komba laha munyameni. I will turn them to the darkness. Loko ni hundza misaveni mina When I passed on, ma sala va kha va landzelela sweswiya mina ni nga va dyondza they va ku will mhani va hi komba kona. remain with their darkness. Ivi vana va hina na vona masiku lawa And our kids, our children these days, va swi tiva ku ya kwele. they know Hambi going mi nga there yangi in n'wina the kingdom of o without famba loko a twa you. ku hlangana na problem o famba yena. They just go themselves. Hi ku hi mina Because I'm the one ni nga n'wi komba ndlela. who showed him, A mbetse n'wina ni n'wi komba ndlela yo ya eka Xikwembu. instead of showing him the way to God, Mina ni n'wi komba ndlela yo ya tiheleni. I show him the way to hell. Loko ku fambiwa hi laha, I show him the way loko of nga going pasi to hell. exikolweni hi fambisa leswi. If you fail in U ta some pasa. school, you will go this way, you will make it. Xikwembu God hi xona xi nga Xikwembu ehenhla ka swiyimo is hinkwaswo. the only God Ehenhla above ka all. ti-problem hinkwato, the only eku God tikeriweni above. hinkwako, The only i God Xikwembu above. ntsena. It's only Xi God. ringeseni one day Try mi him. huwelela swona Cry eku unto him. tikeriweni ka n'wina hinkwako. Amen. During your trouble Yehovha time. wa hi rhandza. Jehovah loves us. Amen. Hallelujah. Xikwembu xa n'wi rhandza munhu. God loves a person, Amen. Hallelujah. Mara munhu u venga Xikwembu, but a person hates God a rhandza munyama. and love darkness.
siku vutomi byi helaka the day you depart a from na ha the flesh, pfumeli ku yisiwa le a ni kha ni ya I kona ni am kha tirhela denying kona to go the se mina ni lava ku ni darkness. jika ni langa ni ya I ka want to tiyisi go to the light. ni ya njhani ka tiyisi ku ri ku mina How am I a ni kha following ni the tirhela light munyameni while I was working for darkness? a ni yini ya yimela timhaka ta mina I must go and stand for my story. a ni ti endla ku mina hi mina I was boosting myself during my time. loko se ni heleketiwa le ni ta endla ku mina hi mina a na ha When pfumeli I am I'm accompanied now where I belong, I'm se mina denying. ni lava ku ya la ka kahle Now I want to follow the light. ndhawu ya kahle yo tirheliwa A good place, you must work for it. ndhawu ya kahle yo tirheliwa Good place, you must work for it. Yes. yi nga ti mhe ni nga tirheli kona It cannot come freely without me working for it. laha a ni tirhela kona ni Where yisiwa I was working for it, I hi ku must nhundzu ya go. mina yi cukumetiwi kweli Because all my goods are there. se ni fanele ni yi landza kweli I must follow my goods. mina ni ala ku ya kweli I am denying to go se there. mina ni lava ku ya hala Now I want to go. hala ku hava ya mi nhundzu hala There's no your goods that side. amen Hallelujah. xikwembu xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa ni ya njhani ndhawu leyi ni ka ni nga yi How tirhelangiku could I want to go and belong where I never why ni served? lava ku ya hola ni nga tirhangi Why you want to receive pay without working? ni ya hola njhani ni nga tirhangi How are you going to receive pay va fika va without ku working? muholo yi lowu pastor gate a mi tirhangi helo n'wina Without working. They like robbery. va ku tshovelani mi ya ku tshoveleni n'wina Go and harvest. mi na xikimi You have a farm. se hi nkarhi wa ntshovelo n'we mi ya ku tshoveleni During the harvest time, you are number mi ri mi one. kwihi a ku rimiwanga hi nhova mi ya tshovela nhova Where have you plowed? lava tshovelaka nhova va ya kwele nhoveni Whoever who is reaping the weed. Go and ndlela reap ya the weed. kahle A good way. ho yi tirhela We must work for wo it. tlakulela You must make it u clean kota ku famba so kahle that you'll go smooth. ndhawu yo basa A clean place. kambe loko u lava ku famba endzeni ka nhova But when you want to go to the famba bushes, nhova yeleyi ta ku rhanga mahlweni go through your bushes. It will lead you. hi nge lavi patu ro basa ku ri ku mina ni lava ku famba hi le nhoveni ya mi ndlela i nhova You won't look for smooth road with. loko se va ni komba nhova liya mina ni rihanyo mi le ku famba hi la ko basa ni nga famba njhani ko basa mara ni nga ku tirhelanga Use a clean path. a ni ku hlakulelangi I laya never make it clean. no lava ku famba njhe I just want to find myself walking in a ni ya kuma freeway. la ko basa mina In a freeway without working for it. laha a ni kha ni tirhela kona Where I was ni working, ya kwele I must go loko there. a wu hanyela yesu hi ntiyiso If you might serve u tlangata Jesus in yesu truth, kahle ntsena only munhu a person a va na ntiyiso must have truth emahlweni ka vona before the Trinity. hi nga vi na ntiyiso emahlweni ka We vanhu must not have truth va before ta hi bela mavoko they will clap hands for minduku us. loko ni ri le tiheleni a na hi beliwi mavoko le But tomorrow in hell, no one will clap hands for you. a va ha ri kona lava vanhu be They are mavoko no longer there. laha u nga rimangiki kona a wu nga tshoveli kona Never plow, do not harvest. n'wana na un'wana u tshovela laha a nga rima kona Everyone harvest where you have loko u plowed. byalile When you have u ta sown, tshovela you will reap. swi fanele loko u nyika It's like when you give, mikateko yi tota the blessing will follow you. loko ni nga nyiki mikateko yi tatisa ku If yini I don't give, how could I receive blessing? lava mikateko yi va telaku ngopfu Those who blessings are se ni following sungula ku va them. vondzoka I started hating se them, hi jealous. yihi mbilu ya kona leyi tirhelaka xikwembu hala tlhelo ni What vondzoka lava kind n'wana of a xikwembu xi va heart which is katekisaka serving for Lord? xikwembu a xi hi pfuneni May God help us. tintswalo ta xikwembu a ti hi The pfuneni grace of the Lord may Ni it khensa help us. tintswalo. We thank this grace. khensa yesu la We hanyaka thank the living Jesus. amen Hallelujah. loko ku ta tekiwa risimu ro komba We shall pick one stanza hi from a song. titsongahata hi ya mahlweni ka xikwembu Let's humble ourselves ya ya and bow kombela before tintswalo God ta xikwembu and ask for ti this hi grace pfuna to help us. ku na vhesi leyi ngo o yehovha There is this verse which say, "Oh Jehovah, vumba
create endzeni ka mina inside me mbilu a heart, leyo tenga. pure clean heart. Va lava mbilu yo They are tenga, looking for a pure heart. mbilu ya xikhokhonono, The heart of monsters, ya mimitwa, of thorns, mahlwehlwe of thorns. a va yi lavile. They are not looking for it. Va lava mbilu yo They are tenga. looking for a clean, pure heart. A yeni hi ya kombela tintswalo ta Let us Xikwembu go and ask the hi grace of ku God by titsongahata. humbling ourselves. A hi tshikeni vutikukumuxi bya hina. Let's leave pride. Munhu wa pride a va n'wi lavi. They are not looking a person with pride. They hate him. Va lava munhu wo tiyisa They ehansi. want a humble person. Ni ta tiyisa hansi vanhu va ta ni tekisa ku yini? When I humble myself, how people are going to take Phe u me? fanele u hanya vutomi bya ngaku u n'wana so. You must live a child life. Hambi vo ku bayila. Va va tshika va ku Even if baya they hi hit matlhelo you hinkwawo. one cheek, you must also give the other one. So Oh, that what they can hate be one? equal. You don't retaliate. Mara loko va ku makalela ku va ta tiva kahle But when nyamuntlha. they slap you, Ah, and then you say, they will know u me dyohi ku today. endla. And today he went wrong. I will deal with him. Mina ni ta n'wi komba. I will show him. Eka Yesu ku hava loko dwe ni ta n'wi komba. In Jesus, there is no revenge. Eka Yesu loko va mi endla hinkwaswo va mi hundzuluxela. In Jesus, when they turn you I upside ku ya down, ndzeni ka yindlu ya n'wina mi khidzama mi ku Yesu na you go khensa. inside the room and say, Ivi mi Lord, va thank you. khongelela. And you pray for them. Mara loko u ri hava mbilu ya rirhandzu, But if you don't have that U ta va heart of khongelela love, njhani? how are you going to u pray ta va for na them? mbilu ya loko va ta ni tiva. You will have that heart of revenge. Mbilu yo tala ku ti lwela. You will want to Yesu u revenge. ri hi nga ti lweli. Jesus said we must not Yena u revenge. kona. He is there. Hina a hi n'wi dyondziseni hambi va ni hadisi kiri. We must praise him even Va if ni they let us, tsemelelile. even if they cut us into pieces. A ni hi mahlweni ka I Xikwembu. must continue and go Ni before ya God titsongahata. and humble Ni vula ku myself Xikwembu and say, na God, khensa Yesu. thank you for everything. Mi va khongelela. Pray for them. Mi va kombelela tintswalo. Ask grace for them. Mikateko. Blessings. A ni hina ntirho wa hina i ku katekisa. Our job A hi is ku to lwa. bless. It's not to I ku fight. katekisa. It's to bless. Amen. Hallelujah. Khensiwe vito ra Yesu. Thank you in the name of Jesus. Mar